Kanyero George Juma kawuok Migori maoka George Migori samoro bende kise wacho weche makamago to omoko erokamano ahinya George Juma kuom mano. Komachielo en ni ng'at achiel owito ngimane kaluwore gi lweny mosebedo e kind kidienje ariyo ewi pok mar lowo moro mar eka 110 e gwenge Mangoswani County ma Narok. Lwenyno mosebedo kadhi nyime kuom ndalo 4 nyaka sani nomuoch tok doho ng'ado bura ni kidienje ariyogo opog lowo maromre, gino manokelo gwenyruok e paro e kind gi. Jogo mitudo gi siayo lweny makamano wachore nochiwo asoya ne apisas mag migawo mar lo. Lweny makamano bende osebedo kadhi nyime e gwenge ma Angata Barikoi e kar chung od bura ma Transmara West kod kar dak mar Lor Kuruk e kar chung od bura ma Transmara South. Watu walipigwa mchana yote na akaenda mbele kununua ng'ombe 2. Watu wakule nyama usiku yote mpaka asubuhi. Alienda mbele pia kununua mishale na akatumia ile sumu mbaya ambayo ilisababisha kifo ya kijana huyo. Wamepigana, wametupiga, kuna jamaa ameumiswa, na tunataka kusema ya kwamba tunaomba serikali waingilie hii mambo. Kotini imetoa uamuzi. Hawa jamaa na kulipana na kwenda kwa mambo yao hatuwezi kubali. Tutakuwa hapa mpaka tumalize kudamakate hii center EMC ya Majimoto. Na Majimoto kurubura njisha katwa samani. Kila mtu wako na shamba yake na ploti yake. Njisha katwa. Lola imekatwa ama si bado? Si imekatwa. Wamekuja kumwaga damu na serikali wamesimama mtu akibigwa. Na tumeona serikali ya Narok South wamelalia pande moja MP wa Narok South. Amekuja kukulia siasa kwa sababu mwingine anawania kiti ya South. Kwa hivyo hiyo MP tumeambia afanye kazi yenye tumejagulia. Tunaomba kuheshima kubwa.